Shwmai a chroeso to video drill of Mynediad 2, Uned 26. That's entry level 2. Uned 26, the whole unit in one video. Yeah. I would recommend that you have a look at the vocabulary for this unit before doing the drill, just to make the most of the drill. Yeah. If not, peidiwch o becso. I'm sure you'll pick up a lot of vocabulary from the drill itself. Yeah. Fel arfer, as usual, gyda drill mewn dosbarth, with a drill in class, please peidiwch o darllen, don't read the drill from your books as I'm presenting it to you. Yeah? Iawn. In this video, Uned 26, dych chi'n mynd I, you're going to revise my, the, and your, de, as well as learn how to say his, hers, ours, and theirs. Llawer, yeah? Felly, gyda I ddechrau, to begin with, drill 1, dyn ni'n adolygu revise, de, a the. De, your, a the, my. Yeah. In Unit 20, you learned how to say my, the, and something, your something. Yeah. Enghraifft, the. Yeah. The. Enghraifft. Sam yw fy mhartner I. Sam, my partner's name is Sam. Yeah. Sam yw fy mhartner I. Yeah. Sam yw enw fy mhartner I. Fy mhartner I. Notice the nice treiglad trwynol. Dych chi'n cofio treiglad trwynol? O, hyfryd. Yeah? A wedyn, gyda'r dy, pa dreiglad sydd ar ôl dy? What mutations of dy? Meddal. Soft. Yeah? Dy. Coch yw lliw dy gardi. Coch yw lliw dy gardi. Is red the colour of your car? Coch yw lliw dy gardi. Yeah? Felly, coch yw lliw dy gardi. Yeah? So notice that C for cars turn to gar. Yeah? Hapus? Dwi'n gobeithio. Yeah? Felly, I ddechrau, to begin this unit, dyn ni'n mynd I adolygu'r dy a fy. Yeah? Felly, dych chi'n barod? Gwrandewch, listen. Ail adroddwch, repeat, a chyfieithwch, translate. Yeah? Dych chi'n cofio sut I ddweud favourite? Hoff. Yeah? Hoff. A dych chi'n cofio sut I ddweud food? Beth yw food yn Gymraeg? Bwyd. Wrth gwrs, bwyd. Yeah? Bwyd. Felly, cwestiwn I chi. Beth yw dy hoff bwyd? What's your favourite food? Beth yw dy hoff fwyd di? Beth yw dy hoff fwyd di? Beth yw dy hoff fwyd di? What's your favourite food? Beth yw dy hoff fwyd di? Da iawn. Beth yw dy hoff bwyd di? Da iawn. Gwych. Mae llawer yn cytuno lot o gryf yn hyn dwi'n credu. Yeah. Pizza yw fy hoff fwyd di. Pizza yw fy hoff fwyd di. Pizza yw fy hoff fwyd di. Pizza yw fy hoff bwyd di. Pizza is my favourite food. Pizza yw fy hoff fwyd di. Da iawn, da iawn. Pizza yw fy hoff fwyd di. Notice again, my treiglad meddwl after hoff. Hoff causes a treiglad meddwl, but don't worry if you're not sure what causes what mutation. Just ail adroddwch, repeat, iawn. Pizza yw fy hoff fwyd di. Gwych. Nawr te, beth yw a drink? Dych chi'n cofio a drink? Diod. Yeah?
diod. Beth yw dy hoff ddiod di? 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 What's your favourite drink? Beth yw dy hoff ddiod di? Da iawn, beth yw dy hoff ddiod di? Beth yw dy hoff ddiod di? Da iawn. O, nawr, coffi. Coffi yw fy hoff ddiod di. Coffi yw fy hoff ddiod di. Coffee's my favourite drink. Coffi yw fy hoff ddiod di. Coffi yw fy hoff ddiod di. Coffi yw fy hoff ddiod di. Coffee is my favourite drink. Coffi yw fy hoff ddiod di. Da iawn. Coffi yw fy hoff ddiod di. Gwych. Nawr, beth yw book? Beth yw book? Llyfr. Llyfr. Iawn? Llyfr. Beth yw dy hoff lyfr di? Beth yw dy hoff lyfr di? What's your favourite book? Beth yw dy hoff lyfr di? Beth yw dy hoff lyfr di? Beth yw dy hoff lyfr di? What's your favourite book? Beth yw dy hoff lyfr di? Da iawn. Beth yw dy hoff lyfr di? O, wrth gwrs, dim bias nawr, wrth gwrs, iawn. Y cwrs mynediad yw fy hoff lyfr i, wrth gwrs. Y cwrs mynediad yw fy hoff lyfr i. Y cwrs mynediad yw fy hoff lyfr i. Y cwrs mynediad yw fy hoff lyfr i. The Mynediad course book is my favourite book. Y cwrs mynediad yw fy hoff lyfr i. Da iawn. Y cwrs mynediad yw fy hoff lyfr i. Gwych. Nawr te, beth yw ffilm yn Gymraeg? Take a wild guess. Ffilm yn Gymraeg yw ffilm. Yeah? Felly, beth yw dy hoff ffilm di? 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 What's your favourite film? Beth yw dy hoff ffilm di? Da iawn. Beth yw dy hoff ffilm di? Dim treiglad fan hyn. This doesn't need a mutation. Iawn. Beth yw dy hoff ffilm di? Iawn. Batman. Batman yw fy hoff ffilm i. 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 Batman is my favourite film. Batman yw fy hoff ffilm i. Da iawn. Batman yw fy hoff ffilm i. Gwych. Nawr te. Da iawn chi. Chi di wneud yn dda, you've done well there revising your do's and your ver's. Gwych. Da iawn. Nawr, dyn ni'n symud ymlaen. We're moving on to AA. His. AA. Iawn. Ar ôl A, mae treiglad meddal as a soft mutation. Iawn. Felly, os ydych chi'n cofio, if you remember, great. Os na, if not, peidiwch o becso. Eto, gwrandewch, gwrandewch. Ail-adroddwch, repeat a chyfieithwch. Translate, os gwylwch yna. Iawn. Felly, beth yw ticket yn Gymraeg? Ticket. Tocyn. 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 Iawn. Felly, i ddweud his ticket, dyn ni'n dweud ei docyn e.
Ei docyn e. Ei docyn e. Ei docyn e. His ticket. Ei docyn e. Da iawn. Ei docyn e. Felly treigliad meddal, soft mutation ar ôl y e. Iawn? So dylun dilyn y patrwm, we're following the pattern. Iawn? Beth yw e drink? Diod. Diod. Ei ddiod e. Ei ddiod e. His drink. Ei ddiod e. Ei ddiod e. Ei ddiod e. His drink. Ei ddiod e. Da iawn. Ei ddiod e. Gwych. Beth yw a book? Dyn ni newydd wneud e. We've just done it. Iawn. A book yw llyfr. Llyfr. Ei lyfr e. His book. Ei lyfr e. Ei lyfr e. Ei lyfr e. His book. Ei lyfr e. Da iawn. Gwych. Ei lyfr e. So dropped an L. Da iawn. Gwych. Nesaf, mae hwn yn anodd. Beth yw ca yn Gymraeg? Ca. Car. Wrth gwrs. Car. Iawn? Car. Peidiwch o becso if you can't roll your R's. Iawn? Just car. Iawn? Car. Felly, ei gar e. Ei gar e. His car. Ei gar e. Ei gar e. Ei gar e. His car. Ei gar e. Da iawn. Ei gar e. Gwych. Nesaf. Beth yw bed? Beth yw bed yn Gymraeg? Gwely. Gwely. You might say gwely, depending what side of the M4 dych chi'n byw, iawn? Gwely, gwely. Dwi'n dweud gwely, iawn? Gwely. Felly, ei wely e. Ei wely e. Ei wely e. Ei wely e. His bed. Ei wely e. Da iawn. Ei wely e. So mae'r gy wedi mynd. Ei wely e. Iawn. Beth yw glove? Un ohonyn nhw. Glove yw maneg. 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 Felly, ei faneg e. Ei faneg e. Ei faneg e. Ei faneg e. His glove. Ei faneg e. Da iawn. Ei faneg e. Gwych. Beth yw paper? Papur. 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 Ei bapur e. His paper. Ei bapur e. Ei bapur e. Ei bapur e. His paper. Ei bapur e. Da iawn. Ei bapur e. Gwych. Beth yw bike yn Gymraeg? Bike. Wrth gwrs, yw beic. Beic. Iawn? Ei feice. Ei feice. Ei feice. Ei feice. His bike. Ei feice. Da iawn. Ei feice. Gwych. Da iawn chi. Da iawn. Un ar ôl for his. Iawn. Un ar ôl. Beth yw, a list. Beth yw a list? Rhestr. Fel rhestr siopa. Rhestr. Iawn. Ei rhestr e. Ei rhestr e. Ei rhestr e. Ei rhestr e. His list.
Ei restr e. Da iawn. Ei restr e. Mae'r ha wedi mynd. Ei restr e. Gwych. Da iawn chi. Ardderchog. Felly gyda'r his, ei, e. Mae treiglad meddal. Nesaf, dyn ni'n edrych ar hy. Iawn? Hy yw ei, hi. Felly mae'n neis i gofio. It's nice to remember. Ei is the same as his. Iawn? Ond mae just hi ar ôl. Iawn? Ond. Mae treiglad gwahanol. Mae treiglad gwahanol. There's a different mutation, so we can tell the difference between his and hers. Iawn? Mae treiglad llais nawr. Mae treiglad llais, an aspirate mutation. Llais sounds like your voice. Yeah? So if you can't remember which letters the treiglad llais affects, think of, if you have a bad llais, if you had a bad voice, some people, your grandparents might have told you to gargle TCP. And TCP are the letters which are affected by the treiglad llais. Yeah? T goes to th, k goes to ch, f goes to f. Yeah? Ond peidiwch y becso. Don't worry, os ydych chi ddim yn cofio, if you don't remember, peidiwch y becso. Just ail adroddwch. Gwrandewch, ail adroddwch, a chyfieithwch. Translate. Yeah? These are a lot of fun. Iawn, felly, beth yw eto? Dych chi'n gwybod beth yw ticket? Tocyn. Tocyn. Iawn? Ei thocyn hi. Ei thocyn hi. Ei thocyn hi. Ei thocyn hi. Her ticket. Ei thocyn hi. Da iawn. Ei thocyn hi. So that t now goes to th. Iawn? Da iawn. Nesaf, chi'n cofio e drink? E drink yw diod. 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 Ei diod hi. Ei diod hi. Her drink. Ei diod hi. Ei diod hi. Ei diod hi. Her drink. Ei diod hi. Da iawn. Da chi'n gweld, you can see, diod just stays the same achos it doesn't start with TCP. Gwych. Iawn. Oops. Beth yw y book? Book wrth gwrs yw llyfr. Llyfr. Ei llyfr hi. Ei llyfr hi. Her book. Ei llyfr hi. Ei llyfr hi. Ei llyfr hi. Her book. Ei llyfr hi. Da iawn. Ei llyfr hi eto, dim newid. Iawn? Beth yw y car? Car yw car. Car, nawr gwrandewch, gwrandewch. Ei char hi. Ei char hi. Her car. Ei char hi. Ei char hi. Ei char hi. Her car. Ei char hi. Da iawn. Ei char hi. Da iawn. Beth yw bed? Bed yw gwely. 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 Iawn. Ei gwely hi. Ei gwely hi. Her bed. Ei gwely hi. Ei gwely hi. Ei gwely hi. Her bed. Ei gwely hi. Da iawn. Ei gwely hi. Nawr beth oedd y glyf? E glyf. Un. Maneg. 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 Ei maneg hi. Ei maneg hi. Her glyf. Ei maneg hi. Ei maneg hi. Ei maneg hi. Her glove. Ei maneg hi. Da iawn. Ei maneg hi. Beth oedd paper? Paper yn Gymraeg. Papur. Papur. Gwrandewch. Ei phapur hi. Ei phapur hi. Her paper. Ei phapur hi. Ei phapur hi. Ei phapur hi. Her paper. Ei phapur hi. Da iawn. Ei phapur hi.
Beth oedd bike? Bike wrth gwrs yw bake, bake. A bakey, a bakey. Her bike, a bakey. A bakey. A bakey. Her bike. A bakey. Da iawn. A bakey. Beth yw y list? Rhestr. Rhestr, rhestr. Ei rhestr hi. Ei rhestr hi. Her list. Ei rhestr hi. Ei rhestr hi. Ei rhestr hi. Her list. Ei rhestr hi. Da iawn. Ei rhestr hi. Nawr, yn olaf iawn, beth yw name? Name. Chi'n gwybod wrth gwrs iawn, enw, enw. Nawr mae enw'n dechrau gyda vowel. Mae rhywbeth yn digwydd, something happens to names beginning with vowels after her, a. Iawn, mae hy o'i flan nhw. You get a H in front of them. Felly gwrandewch. Ei henw hi, ei henw hi, her name. Ei henw hi. Ei henw hi. Ei henw hi. Her name. Ei henw hi. Da iawn. Ei henw hi. Gwych. Da iawn chi. Da iawn. Felly, mae 2 i fynd. 2 to go, iawn. Mae gyda ni ywa nesa. Ein. Trill 4 yw ein, iawn. Dych chi'n gwybod should i ddweud, do you know how to say, the house is old. The house is old. Mae'r tŷ yn hen. Mae'r tŷ yn hen. This does include our. Just test you before we get started, yeah? Felly, mae'r tŷ yn hen. The house is old. Mae'r tŷ yn hen. Ond, os dyn ni'n moyn dweud our house is old, iawn, dyn ni'n dweud mae ein tŷ ni'n hen. Eto, mae ein tŷ ni'n hen. Mae ein tŷ ni'n hen. Mae ein tŷ ni'n hen. Our house is old. Mae ein tŷ ni'n hen. Da iawn. Mae ein tŷ ni'n hen. Iawn, felly ein ni'n is our, iawn. Mae ein tŷ ni'n hen. Nawr, should chi'n dweud, the house is modern. The house is modern. Mae'r tŷ yn fodern. Mae'r tŷ yn fodern. Iawn, mae'r tŷ yn fodern. Mae ein tŷ ni'n fodern. Mae ein tŷ ni'n fodern. Our house is modern. Mae ein tŷ ni'n fodern. Mae ein tŷ ni'n fodern. Mae ein tŷ ni'n fodern. Our house is modern. Mae ein tŷ ni'n fodern. Da iawn. Mae ein tŷ ni'n fodern. Gwych. Iawn. Beth yw the car is old? The car is old. Mae'r car yn hen. Mae'r car yn hen. Mae'r car yn hen. Ond, os dyn ni'n moyn dweud our car is old, mae ein car ni'n hen. Mae ein car ni'n hen. Our car is old. Mae ein car ni'n hen. Mae ein car ni'n hen. Mae ein car ni'n hen. Our car is old. Mae ein car ni'n hen. Da iawn. Mae ein car ni'n hen. Gwych. So cofiwch hwnna. Mae ein car ni'n hen. Iawn, hen yw old. Beth yw new? Nawr, new. New yw newydd, yn dyfa. Felly, the car is new. Mae'r car yn newydd. Mae'r car yn newydd. Mae'r car yn newydd. Ond our car is new.
Mae ein car ni'n newydd. Mae ein car ni'n newydd. Our car is new. Mae ein car ni'n newydd. Mae ein car ni'n newydd. Mae ein car ni'n newydd. Our car is new. Mae ein car ni'n newydd. Gwych. Mae ein car ni'n newydd. Da iawn chi, da iawn. Felly oedd hwnna'n neis, doedd dim treiglo fyna, there was no mutating fewn, do fe? Iawn, felly ein is our, iawn, ein yw our, a wedyn ei, nhw, is their, ei, nhw. So dyn ni'n defnyddio, we're using the same patterns now, so ceisiwch cofio, try and remember what the basic patterns are, and we're going to use our in the same context, iawn? Felly, beth yw, chi'n cofio nawr, the house is old, house is old, mae'r tŷ yn hen, mae'r tŷ yn hen, ynddo fe? Mae'r tŷ yn hen, iawn? Ond, if we want to say their house is old, mae ei tŷ nhw'n hen, mae ei tŷ nhw'n hen. Their house is old. Mae ei tŷ nhw'n hen. Mae ei tŷ nhw'n hen. Mae ei tŷ nhw'n hen. Their house is old. Mae ei tŷ nhw'n hen. Da iawn, mae ei tŷ nhw'n hen. Notice the sound of that A. Mae'n swnio, it sounds like the EI from his or hers, and do it. In the south it sounds the same. Iawn? Mae ei tŷ nhw'n hen. Iawn, the house is modern. Mae'r tŷ yn fodern. Mae'r tŷ yn fodern. Iawn? Mae'r tŷ yn fodern. Iawn? Felly mae ei tŷ nhw'n fodern. Mae ei tŷ nhw'n fodern. Their house is modern. Mae ei tŷ nhw'n fodern. Mae ei tŷ nhw'n fodern. Mae ei tŷ nhw'n fodern. Their house is modern. Mae ei tŷ nhw'n fodern. Da iawn. Mae ei tŷ nhw'n fodern. Gwych. Chi'n cofio the car is old? Mae'r car yn hen. Mae'r car yn hen. Mae'r car yn hen. Now, their car is old. Mae ei car nhw'n hen. Mae ei car nhw'n hen. Their car is old. Mae ei car nhw'n hen. Mae ei car nhw'n hen. Mae ei car nhw'n hen. Their car is old. Mae ei car nhw'n hen. Da iawn, mae ei car nhw'n hen. Da iawn, da iawn. Nawr, beth yw? The car is new. Mae'r car yn newydd. Mae'r car yn newydd. Mae'r car yn newydd. Ond, their car is new. Mae ei car nhw'n newydd. Mae ei car nhw'n newydd. Their car is new. Mae ei car nhw'n newydd. Mae ei car nhw'n newydd. Mae ei car nhw'n newydd. Their car is new. Mae ei car nhw'n newydd. Da iawn. Mae ei car nhw'n newydd. Mae ei car nhw'n newydd. Gwych. Da iawn chi, wir. Da iawn, da iawn, da iawn. So dych chi wedi wneud y driliau i gyd. You've done all of the drills am Uned 26. Da iawn chi, da. Nawr, dych chi'n gallu siarad. You can talk about my, fy, your, the T version, dy, his and her, ei, a our, ein, and their, ei. The different possessions of different people. Felly mae'n ddefnyddiol iawn. It's very useful. Yeah? If you can't remember the mutations that go with each one, peidiwch a becso. It will come with time. But there is a poem that many people use to help them remember which mutation goes where. Yeah? Mae'n un eitha syml. Yeah? Mine are always nasal. Yours and his are soft.
hers have aspirations and all the rest do not. You see that sometimes, all the rest do not or are not, ond mae gyd yr un peth, iawn? Felly, ceisiwch cofio hwnna. Make a note of it os ydych chi'n moyn, iawn? I hope this has prepared you for your online lesson with your tutor. Iawn? Gobeithio gwela I chi am y drill nesa. I hope to see you for the next drill. And don't forget to practice what you've just learned using some of the links below. Some of the resources on dysgucymrag.cymru. Pob hwyl am y tro. Ta-ra!